Utukuboru wari turariria mantu igie ndiungatia Rais William Ruto nacio tukwarachinyekiri mubango wa siasa na mbere kwa na batu itura uwe bwaku iburiku iurure ya ndiungatia Rais William Ruto ome yanthiguru ya Kenya na kithira nkitho mantu miri ciaku yana tukudura nitikiri Nteto cia Weru Thaa Ithatu Yareto kudhurania Nteto cia Weru uretaini mutujua layer premium fortified sifted maize meal na layer premium all purpose fortified wheat flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer premium nurturing the world. Kieba no bwotamba mawate atiketithia bikibiki na matatu mathikone yomwe wara kuire mutinone yongari ya matatu. Mugomoyo mabisa ba ugima Meru kwithira nende yukuma kiumege bithatu bakenda kwarirwa ni gavana. Kile ya siasa turumurika ndiunga cia Rais William Ruto ome nthiguru ya Kenya na miari yawe. Twakuretere chunchike bili keronoro mwanya ukia urithine. Mwararitua mathithio ni Purity Richard. Itu rekie bano bwate atika biashara ba matatu na bikibiki ni bikujirirwa ari muchine yo mawa nyuma ya muthako mwe mwitithio wa bikibiki utoturo bwawe kuringwa ni matatu ntereu bakiari mathikone ya muthako uyu ntere cie Kimongoro mwari nyuma ya ungi ni thiritenendi baite kioto kia mwana wo atongere kathumba bakioneka kumira no kinya mathikone yare ongavano Meru mutuma twethingia na atongeria banki. Dennis Mugendi na ribotie. Toreni ya Kimongoro kanuni Gembe South kieni negia kansi ya revival ni ugu kujiri tumutintikano isari na kurega kuiganwa mathiko ne jamwitithia bonda kumenyekana ta Dickson Muthomi ile gutujithirwa kasmo uria arakuire nyuma ya kuringwa ingari kurikania matatu mucine o maua thiko ne yakinyitwe ni magana jaitithia bonda aturio na kinya asiasa Naina no sio tuko ila kasmo aringere garere amringere EKBX 58B ekama Kenya mena sako kama kiambi Kenya mena sako na untobo chases number engare EKBX 200-0046-707 kirikana kwa matheni jaru kiri stage ya matatu gutingari nyuma ya itithia bonda gucitiria bakayukia watho njarene gavana mutuma ntwithinkia ni umwe kiri siasa bara bonete kinyuru na kanyoni kali na riere kugeria kwariria mwingi tiuthikiria tulieni baba tafadhali mbamwe kwina wanta mbange tuta na mastingu Jensi power. Jensi way. Vijana way. Tulieni bwana kwa tutam. Tulieni tafadhali. Kijana wa time wewe bwana lakini tulieni. Digere na bwe. Tuendelea ndio kia voke. Tuendelea kia voke. Mbogi way. Tunampea 30 seconds of silence.
rwandikirija jonthe rwaria kinya kethuri gitumene kitheri bauga no mwanka bathingatire gutigira akie kuonekana ona kinya gwika mawira na ja kuthomithia arito baria batigi na gutetheria nja ya mututigi Mugendi Weru TV ntureni ya Kimongoro wandini ya Kanuni Jembe South County ya Meru. Gavana wa Thaa Ithatu Muthomi Njoki wete akawata mbaruro karungamana kiama kia UDA kururete kiongavana kaunti neu 2027 Maria Njoki nonekete kwerekera mubunge wa Miraa kareke Mbiuki kana wa Tharaka Njiji Murugara nontubane babare kiamenekine bakwenda ngavana kaunti mwaka 2020 Martin Mwambi na Nteto nkuluki. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki augite gwe akagwata njara ngavana orokegwa kirugamana kiama kia UDA mwanka wa 2027 nyuma ya kurikia muchunjo. Ubange gwegwa ntumwaria muno monto maitenu ciingi na wirani ne Muthomi wa Njoki wa Tharaka Nithi county. Tuko pamoja. Oria gochiria kite kuria Tharaka kia gavana ni muntu wakwa. Oria gochiria kite kuria weta wa Miraa ni muntu wao. Oria gochiria kite kuria chuke kamagome ni muntu wao. Nitwena gavana uyu baria tuthiete gutinganira njugu nerao ni riria tukethira muntu riu makurutha nominations twethere ni wa kiama giakwa turi laini imwe tugisapota William Ruto riu au ni bonkaringira. Njoki ariuga atiegua ari na bunge tiga kurugamana na gavana orakagwata tigiti ya kiama giki. Koguo mutigaje kumba Nteto mwethira tutika menike mwe ukinambira igo kuringira onde beniki no ntoriria twauma twinde twikaria ntukia Sunday wa muntu agenda kanithani yake kanete mama anoka chagua chibwali yake kwa ya mega hoyo muntu mukomenete muno yakinya Sunday karuta yake akiria kirauni akathongera kanithani yake ukethira ukegua no anyamu itagwa Osana Maleku nake gwe ni karemba wethagira ntugenu ati kuona ni ona karembo ori ana nyamuna nonto ne mundu ucio ino kanithani kanata kwa hivyo kila mtu na kanisa ya wona twakinya India chiama na nomination au ne bonka agendera kuko kwa nimukona support muntu atuika gavana niende bila wanikia magia UDA na ndemba kumekuma chama yangu ni ya UD hapo ndio niko mimi. Bobo bumirite burionania gavana Njoki akagwata mubunge kareke Mbiuki kana Gitonga Murugara mbaru kenda kuthukia giti kia gavana wa Tharaka Nithi mwanka wa 2027. Kuguria mukandetera ale candidate wa gavana wenga support giti tuko pamoja kwa sababu watagua dini yangu ya chama yangu ile ya William Samoi hapo ndio tuko moto mamwe mbunge tembalia ule ukenda kuringethe karinga kuringetha kaniona kinya guko anauga ngomucerini wakwa na kinya guko nethira ni aurire kiamani bakankamura Israeli ndekera no ntunani ane kanithani tuturi turomba kaona munai kana atia
Tuko pamoja. Aritie mama nyuma ya kuruguria cibitari mbari cieruri wandi amwe mbikirigi cigo mbunge kia Miraa. Twacioka twauga no gacha kwina antu 10 tiga antu 30 iko cibitari kamera bono ndo antu mwe 10 ni antu mapati Tharaka Nithi county na bati kudramena cibitari tujipigie makofi na ugo gukenda antu mara maleta kandu cio nemerwo mundu turiruri bantu betagwa kathingithu na twina cibitari nyuma yetu iria is equal tucibitari ri tauri chogoria equal tucibitari ri barachuka equal turere kathwana na irari marimandi. Kiripotera Nteto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Miraa mbitagwa Martin Mugambi. Minista wa kigine Kenya John Mbadi witena andikirite munene wa utungata mwingi Felix Kosgei akienda andika barua kulikithia wirane bwa Rais William Ruto ati netikirire kurera ndure milioni ya nure 39 muchunku mukawa ya Leopard Rock akiaria mbere ya Senate. Mbadi wite bamukire barua ndiro bakandikira murekeri wa budget Kenya kenda opamumenyethia utiyanirwa kwa kurungikwa kwa kigina Kemeru akiwa kinyane bakarire nthina gavana Meru mutumantu ethingia na atongeire bangi guchwira ntubu ntaira. Anthony Kathenya aina riboti. Akiaria mbele ya kamiti ya kigeni ya bunge ya Senate, waziri wa kigina John Mbadi liwe rugo bisiani andikirite munene utungata bwa mwingi Felix Kosgei na kumuria andike gwitukira barua mwelekelo wa Rais William Ruto akulewa kwa deni ya milioni 139 ja kaunti ya Meru ge kampuni ya Leopard Rock ya France ni thirikari nene. So we actually agreed and I wrote a letter now to the head of public service to formally communicate the decision that was made by the head of state in terms of his intervention. Kulingana na Mbadi wona barua ya Kenya, OBCI ikandikire mubangano kigina kia thirikari na kumwelithia guteje niliwetagarira kurunga mionenkaniri bwa kigina kia moga wa kaunti ya Meru. And once I get that letter, then now that all that will be submitted to the controller of budget when she's reviewing this matter. That is what we agreed with the controller of budget and the team from Meru, and that will be done possibly by next week. Kulingana na waziri John Mbadi, kiri musemani ulo lathikire gatigati kae thirikari ya kaunti ya Meru na mubangano kigina kia thirikari mwelekelano urajukirwa gutigira kaunti ya Meru ni kuona mpongeri ya milioni 100 kiri mpongeri ya muga wa kigina kia thirikari ja kaunti. And we agreed that we would make a provision of 139 million in the county additional allocation of revenue bill of this year to just help make that payment. Aidha maseneta ilio senetwa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi nibelithiri wagaguba ukithirwo interest iliongerekete kumana na mbesa ino ikalewa ni thirikari nene kanoga tigore murigo na thinengi kiri thirikari ya kaunti ya Meru. Mbadi akiuga thirikari ya ndia France niona nitewendi bagutetheria kwari na kambuni no kunyia mbesa ile jumanite na interest ino na OBC na kigina kia thirikari ni alitina waziri wa ngwatano gatigati kandi ya Kenya na ndingi kenda gutetheria walanaria bubu. Can he also inform this committee that also the accrued interest they will either pay or negotiate the waiver of that interest, because this document is very clear. So even if we leave Meru with the interest still hanging on the courts of Meru County, still it's a problem, big problem. There was the willingness from the French government to help us negotiate the interest. And so we observed that, and I committed as a CS National Treasury to engage with Ministry of Foreign Affairs to negotiate the interest, but we settled the principal sum from the national government. Amwana ugo kagita gaka, Mbadi ni alethite ontubobola ditete kuleta mpadho, gatigati kande ya Kenya na nde ya France. Utongire bwande ya France bukithite kuingira mbesa, ile ilekire miradi mingi, ile dite na mbere nde ya Kenya. It was already a diplomatic issue. The French government, none other than the president of France, had raised this matter with His Excellency the President. And it was threatening our bilateral relationship with France, including some of their funded projects.
were at risk. Amono gumbadi neleidite kamiti ino ati takalila kulungamia mbesa ja kaunti ya Meru lea umaniti ni takalila thirikari ino kwaga gucokia barua ile obisi ya mbadi yandikite. The reason why we took this decision is because of lack of response from the county government of Meru on my letter of January. They had not responded to us. When we asked them to give us the update, they just went quiet. When we stopped the funds, it triggered action. Kuma mji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kadenya. Mabisa bogima Meru dware parethete mwarine wa gavana Meru Mutumanto Edingi ore mukomoyo yukumite kiumia kebithatu madaktari bam baditia kulikithwa kwa CBA o kirimanto igi witithwa nkathi na kuongelo mishara nende neboritia gavana Mutuma kumira na kubelesa nimbili titi manto ya nende sibitari level 3 na 4 itite no tungatabo mutukikare na riboti. Muthenya Juanaru akiriniko officers ba Meru ne baithukirite obisi ya gavana Mutumanto Edingia ndiria mugomo jojo tonyete kiumia kia bithatu nandi na bakiaria tongeria bao bariugo tongeria bao ene butatirite rwangi rogima na bakiuga bisa bari obisi newe batina katharika kurita ngugi rwangi neru. So this strike has been occasioned by your negligence and even arrogance. Because even you are saying that you cannot meet our leadership, which is in Meru, you are placed incompetent and arrogant people in the office and in the Department of Health. Wakati waziri, wakati hiyo waziri anaenda kudanganya governor na the rest of the cabinet at the other workers have been promoted, it's only one cadre. It's only one cadre which has been promoted in this county. Lazima tumtaarifu governor kwa sababu wanamdanganya kwamba governor mmoja wa wale ulichukua ndiye anafanya biashara na hospitali zetu. Kwamba sisi hatutaungana na wale watu ambao wananyanyasa healthcare workers, wananyanyasa clinical officers na wananyanyasa watu wa Meru kwa kijumla. Si ni kweli? Kingyari gitani bane baritete mukana bakiuga bo bari mugomone arito abakuthomera urigitani ne baba kwethira bakiona aje giutate nabo. Nataka kutoa ilani na tutahadharishe wakazi wa Meru kwamba wanafunzi wametumwa kuwatibu na mjue mnaweka maisha yenu kwa hatari. Muthiene bari uganga bananto Edingia netite giutate nora betikanirie bekite mawira ne jathatu na gutibua ingia akiuga ni baugite ni bakwenda gukirwa nkathi ni bakwenda kuongerwa mushara na kinya kuandikwa kwa rigitani baberu na ndi akiuga mbeshira chatengi bandikwa gabana retire koti gukurukira mtungi kende ikarungi kwa mbeshe uchithira chigitumika na njira ingi. The cabinet, the governor, superintendent of a cabinet wakakaa chini wakakubaliana kusponsor kesi kotini. Na hiyo kesi Sikiza kwanza. Wakapeleka kesi kotini na mtu individual wakasimamisha ajira ile ilikuwa imetangazwa. Already the cabinet tani karudi kaketi na wameishapitisha kwenda kubadilisha hiyo pesa ipeleko kwa barabara ndio watakula vizuri. Ke reporter Nteto cia Weru reakwari etwa ni mutuge kare. Turimwe Rais William Ruto umarite ome ya Kenya na kwethira kerere mantu mwanya jareta maoni kulani ati kanthiguru mwanya ikarikare rwani ndiongene yawe nthiguru ya Tanzania nara onekaniro kirithana na Rais wa nthiguru Samia Suluhu kiwanda kebauta ketanga Rais Samia akiwa taichi kwena gitue kiwindi aibiru Rais Ruto akiweta kire nyumba cia Nteto remote mwenda na ronoro rwa siasa. Kumara tonya wathanine Rais Ruto nabwithitie ndiunga mwanya na nthiguru cia ome na moroto ya utiilo ucore ati ya Kenya na nthiguru ingi one ya kadiungai ite ciarite matunda ciyanite na mathina ondete mawea. Waheshimiwa wabunge, kuna msemo unaosema unaweza kuchagua rafiki, jirani unapatiwa na Mungu.
yarua muno Rais Ruto akiariria mbunge ya Tanzania naonekanire utumire muradi yo mbesa kathomba yo mauta mubango kinya rais wa Tanzania Samia Suluhu atamenya. Kenya stands ready to invest as a strategic partner in the proposed oil refinery in Tanga. Nwe mucokeria mutongoria kiama kia DCP Rigathi Gachagua na mutharikire Rais Ruto akiwa kururia mirandi itio kinya nthigurune ingi. It's so embarrassing to our country that a president from Kenya goes to Tanzania to announce that there will be a project in Tanga for oil refinery when the president of the country is not even aware of such a project. Akiaria liongete Beijing, Rais Ruto na wetere China ya nkurukia musore wa kuritaniria nguenwe. Kenya and China are not merely trade partners. We are co-architects of a new world order, one that is fair, inclusive and sustainable. Miarita yukiro na ukai ni seneta wa Amerika Jim Rich ora niwe mukarigiti wa kamiti ya bunge ya seneti ya Mount ya Nthiguru akiwa ibabati kurigiria nthiguru cia Afrika ya Kenya riko watanira na China. Many African nations maintain troubling ties with China, including key national security partners. Just last month, President Ruto declared that Kenya a major non-NATO ally and China are co-architects of a new world order. Kuri mweri June mwaka muthiru Rais Ruto na atherere kuritaniria ngui na nthiguru ya China akiwa aticoka nyuma ki kuritaniria ngui na China. The high level conversation with China, they have agreed to a reciprocal arrangement between Kenya and China. They have agreed to remove all the tariffs on our tea, on our coffee, on our avocado and all other agricultural exports. It's partly why I have a bit of a problem with some of our friends, but it is what I must do for Kenya. You know, it's in the best interest of Kenya. Kiuria kira kirero ni ri ndiungaisia Rais Ruto ikareta ngwataniro kana ni mpatho na nthiguru ingi. Kenya can serve as a bridge between east and west, north and south in an era of deepening geopolitical tensions. Raymond Mwenda, Garo ya siasa, Nteto cia Weru. Raymond no tukubarware turi kuria uwebo akuro ria ndiongatia Rais William Ruto. Kire Facebook kadho mantumiri nka yarua kwena Maure Junior arua absolutely beneficial ameamua kuendea mafuta mwenyewe wapi tena leo Ruto our lifetime president. Kwena Martin Mutugi arua hata akitaka aende mara 3 kwa siku. Omsito wale marua alright. Juri cheke arua does our opinion matter. So alright, itanambere kwa na patu itwira maoni ya kuro ria ndiongatia William Ruto meathiguru ya Kenya tone kanya kambere kunoka tuichokera ni supermarket ya Chadrana ukinyamiro. Mutamani yoka yothire utwita kembeche tina baita tiambi no utiko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai to kurega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na technology ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo kwa mwere nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri,
Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries. From classrooms to laboratories. From determination to graduation day. Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table.
Most dyslexia signs often go unnoticed. Have you seen a child struggle with words, hesitate to read out loud, or avoid books altogether? Those signs may be signs of dyslexia. It's easy to think they are not trying hard enough, but the truth is they learn differently. In many classrooms, dyslexia is misunderstood and overlooked. Letters may seem to flip, words don't make sense, and confidence fades. But that story can change. Yaraki Art Center, in partnership with Black Literacy Matters, invites teachers and parents to a Dyslexia Awareness and Screening Day, featuring Clarice L. Jackson and Lucy Mburugo on May 9th from 9 a.m. at Yaraki Art Center. You can call 0712-992-565 for more information. Come, let's understand dyslexia and support every child, because different doesn't mean less, and every child can learn. Pitho kiro cha maitha ndwanda chia nyambene na bode ni twikite kironda kankuzi kukaita nende arithi baingi baitiwa na banja chimwiri nororo botandithia na kinya endobo kaita kukaita arithi bandi bethera bakianda mwana na kinya kutheta kenda kwethira thirikari balashimithia thirikari kwethira iboreria kironda ki. Mwandiki wetu Nteto John Thiga na thiatilite runuru kenda kumenya njira thirikari untune bu na kini chunchi kebili kironoro mwanya ukia ureithine. Kiri gicunchi giki kia biiri itwaraniretie na arithi kenda kumenya inamba igana ya ndithire ciithiritwe cijitwe kwa mianka Thaa Ithatu mithiru. Na arokurukira mukaririte wa arithi abano Philip Weta atwirite ing'ombe 15,000 bethiritwe baijiritwe. Utete ndirona yamba kubwithira ndagwire ng'ambe ici ng'ambe kuruke 15,000 na ng'ambire thikiomba kureta ng'ombe tanjabu ing'ambe na inyanya. Manogu thirikari ni atumirie operation ikirinterire ciumbite kuikiringithika kumania na mantu mawamba bobwa ndithia na ararithia bana gikinya tongere kuma Meru bari na gwirigiro. Operation ino era yathirire mweri muthiru tariki 27 gaciara matunda na bacokerwe ndithia ciao. Operation ira twasukumite yeya mwanga thayo te matunda tukona kirio tore arithi twarigirite ng'ombe cietu ciacokua aini mwanga thayo te ng'ombe ciacokua. Mwanka gwa operation ino irikitie na kurikia ing'ombe 108 giciumbite kuikiwatikanaga untu arithia bonanitie kuria kwanirwo ko bakiwa operation ino itia ciara matunda bura berigirite. Operation ibwite erikavite ng'ambe na inyanya na ng'ambe ria tukwenda ing'ambe 15,000 ikone oti utoteleka. Hatutasema hatuna shukrani kwa sababu alisikia kilio yetu, lakini we are not yet there. 15,000 hens of cattle ambao tumepoteza in the last few years, na ile ng'ombe ambayo tumerundishiwa, hiyo hesabu ukifanya ni kama hakuna kitu imefanyika. Lakini tunajua serikali yetu iko na nguvu na tunandai kurundishiwa mifugo wetu 15,000 hens of cattle warudishwa hapa Meru. Amano gwa operation ino kagita yathiete na mbere. Minister wa ukaria bwana ino Kipchumba Murkomen Nteto kiri mbunge nene kenda gutariria bora operation ithiete na mbere na imbi yombite kuyo gicokerwa arithi akioneka kuga ndithia kathumba ni chokete. In the banditry prone areas, Mr. Chair, we have made great progress through intelligence-led operations. An operation is ongoing, Mr. Chair, and a great progress has been made. Recovery is also a lot of livestock, including livestock that was stolen over a year ago, were recovered recently because of this intelligence-led operation. Miarino ya Kipchumba ni athurire arithi bonene bakiuga ti ng'ombe ciacoketire thau kagita kara aragia mbunge nontu ng'ombe iria ciacokete akinigana na inyanya gatika ng'ombe 15,000 bakiuga inu tandanta kuongera kathita. Ana mukomeno gure ng'ambe icokete nyingi muno na tukwenda gura tukirindiki ng'ambe nyingi muno itukwenda uquantify inyingi iguatia no ng'ambe iria ciere ng'ambe na inyanya icio tukwenda gura mukomeni ng'ambe nyingi niko ciete utureketa ng'ambe nyingi kaikwa yeta njire woku utureketa ng'ambe nyingi kaikwa ikare okinya ndienda kuria mukurumani atire rirarauwa ng'ambe cietia ni cio cokari ng'ambe na icokete. Okay, 108 out of 15,000
okay, otala percentage ni tako meagetheu nio a lot according to Murkomen. That is me no ni komito. Inare ndi barombete thirikari na gitio gutigira ni kuwera bura kumbiga kuongera ntugo chinge chi operation nontu mwankira gwirera ario tiontu ruthite buri muthigia miru baumba kwigua bagikenera. Hatukura government ne tokine muno. Baumba quested operation with another 30 days you come Samburu County ira to ita Samburu East na rato underline ile no ito underline those places. Ekana tubocho kambe chetu amano gu mo batongeri bonekete kuthura bunene kumana na michemanio yithiritwe kirotha wagita kwegita ya kwariria thine no ya gwamba bwandithia bakiugende batie tayari witwa kinya muchemanio gunguka ya kwigua michemanio gutire matunda eguchiara mari na gumithio matokuthika nto matokuthika nonte aun kuthika nkonoa tuwitikia kwi muntu mbua muthara yu yanto barabonde bauraimbwa au mbete okinya mathikone yo nontu ni utiyo ndatiwe nyamwe muchama ni renti weta yo thirikari yo weta twetete ku identify ng'ombe cietu teto kero ng'ombe cio choka ngiri imwe kana ngiri ile kana ngiri ithatu na tubete beto chala cio ire ji bona ni ire ko kinya ni ngaita atia ngaita mbaikete lakini muchama ni okoro hato kubanga burato akarwerenge uteyuo Nenyanto beto tongoria beto ibareke no puzi bu tuatane rukiri gichunche ke beto na ke muthia ke rono ruro mwanya ukia urithine John Biga Weru TV. Supermarket ya Chandrana nende iremero bone nyuma ya supermarket ikuduria meri yayo kiri Meru Nteto munyumbene ya kibiashara ya Villa Vista atongeria watimbaru na Meru ni bonekete kumira na wingi kumeambararia na arane ndi nito kathumba mu Meru hagirwa mu wikinya wengwa ndene Villa Vista Mall ochonda moyu ya Chandrana na metho yawe wengwa. Remote Mwenda aina ripoti Chandrana Food Plus Neru Villa Vista Mall mugaruna University ya Kemu. 2, 1 and let's go. Wow, and Chandrana Supermarket we are now officially open. Murugamiri wa supermarket ya Chandrana na verite ya Meru wita kuraja acha bena bila bionthe pakwenda. My name is Wati na karibu Villa Vista. Today we have opened Chandrana Food Plus Supermarket. Na tungekuahidi kuje uone. We have offers at 40% between today and the 10th of May. Please come through and visit with us. Kiaria guri babo ikinyethete supermarket yo bona nete kuwirwa ko bakiwa riu wita mutindwa pare uraira ukemu no coka michi yo tugerua reka twiriritwe kwethera twina supermarket ya Chandrana kana Food Plus Meru County Villa Vista Mall ida iri ukwena Kemu University na ene mall etithira ina jam no ntu nara town teta sababu weta town ringi ikuthiriria manto yaku kwe aho atonya muchi na aru agatugwiritwe turiaja Amero banda ngongo chonde tuwarete supermarket igutwa Chandrana aritingwe ba Chandrana bawete akari ogeni bebera wikinya no chiurira into na mauria nthi. As Chandrana fraternity, we are glad to be here at Meru Kaaga. For the people of Meru, you're most welcome to the home of variety, quality and good shopping experience. We are bringing variety near to your doorsteps, and this is a place to be as we move on. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Rais William Ruto ruarina atongerere mambura ya kunyuithia muma janju wa koti nene Kenya Mwambendo Alsame nyuma yawe kuthuyo ni kiama ya JSC aikuthuyo na kwithira aitikirwa o mawakili kathumba ni bekiri thumbi cia senior council mambura eneo ya na nyumene Rais Ruto akinya Nteto cia Naivasha na rakugarina kiomano kia mathomo kaite eneo kau nreyamba riora wari munini wa Rais Rigathi Gachagua ni ritire na mbere koti ya Milimani. Nele Kithinji na riboti. Congratulate you, Justice Mohammed Abdullahi Warsame, on becoming the 14th distinguished Kenyan to earn the singular honor and privilege of serving
as a judge of the Supreme Court of Kenya since the court's establishment nearly 15 years ago. Nempongeri baribari kuma kire Rais William Ruto rokerero antuko ya narua kire mamburaja kunyuithwa mumako wa Justice Mohamed Abdullahi jaji wa 14 wa Supreme Court ntuko ya narua. I, Mohamed Abdullahi Wasame, a judge of the Supreme Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established and the laws and the customs of the Republic, without any fear, favor, bias, affection, ill will, prejudice, or any political, religious, or other influence in the exercise of the judicial functions entrusted to me. Agekera ngoge abata koti ethiretwe kirita gwakagita agankorokia miaka 15. I am pleased to note that over the past 15 years, the court has remained steadfast in the discharge of its solemn mandate, consistently affirming the supremacy of the Constitution, safeguarding the sovereignty of the people of Kenya, and defending the independence of the judiciary. Nyumene agikinya ntere cia Naivasha kiri kigomano kia biere kia gutegera weti na mbere kiri rwangirwa kithomo akionania kuringira ndebe ugaruruku thirikari eretete kiri kithomo kuri okuandikwa kwa arimu. The teachers we have hired in the last 3 years, it would take us 20 years if we hired them at the rate at which we were hiring before. But we made this deliberate because we could see the negative effects our learners and our learning and our education was suffering because of lack of teachers. Akirumira te kithomo ni jumuthiithu munene nthiguru yomba gwika. Why are we here? We are here because education is the single most important investment any society or nation can roll out. It's the single most important investment. The development of our human capital is the single most important to a nation. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenchi. Abiashara ntere chimethene bwite kwina bata thoko yoyo lelwe nontu itino thiribu boyane kinyamitaro ya wikero itiairite abiashara babwite kwina rukoro rwingi rute wantu ne nontu bone bubekiro watine boko watu kinya ni mirimo. Brian Kimathi na Nteto. Bado idoga ya naito kurira na nondo doga ya nakurira ne atire erurere dendure nenji. Akristo baugaga utheru ni akuina Murungu indi kiria biashara bathoko ya miathene kianja iwa Ntigania West ibasi umirite gutetera rukoro rwa rwithoko ne ya miathene. Kimero kiwa mutanganga na rira thina ngarire monki lakini thina ba twantu mathene to kuria ku tera mutanganga rira ngarire monki nera na mutunga na kena bae ya weka rent MCA thai watu antu ba miathene mathoko yaki mathoko ya nakaburos barabara ichiwe goro maram watu tuletera ntakene thoko tu ke wameona goro bongana ba kwandiri mai batandrikete goro muntu aruma nei anja kama itake ya miathene kendo na kwenderia thoko koge ya kura erurare liana ruwe erurere on theiruko waya na ome na uiruko ngaje gatuti atongeria na tu MCA ora bati gwethira ge ya to iliria thoko yetu yo graduate ko tambe chioro bira ka muntu akandikwa ko tambe chioro yo te muntu ore ko tambe kinya chioro bira twatara mbori tena murithi Nkoroki barombete atongeria baraba thurire na kura cia gutigira thoko ije kuthera na kubemberia kirimirimo na mauthuku jarajenjanagia na ruko tore ya woti na itore ya tax na tax ira tore ya uderio to benefit ya through tax ira na to kathira ito bati gwethira to kiona benefit thoko ya to kaithira ina nyaka bros sawa bo muinga bo kureta nto evingia kanu agarire ate bo totera wanto evingia ere ni rio maendeleo to kona kaya agarire ate
ende thina ni atongeria baba to batuigia mathina yetu kuriku no thure rware MCA tato teach functions cia MCA we know them matato tere yanga bana nayo aturire ake otubuthiria thoko no rira lamiegerwa lami yetu ni aurire ta lami to kai krondene to wetandene to wekondene torekera manto eu ende na twagirira manto yu ante twarekayo Kiripotera Weru TV kuma Tigania Mbita Brian Kimathi. Rwarere ntuku ichilea kiomano ke Miraa harimi ya biashara na awati mbaru pake Miraa kidibetre na mbere kwarire na kuili bakenda kuonokia Miraa mantu mwanya iki ke Miraa kiyethirite ya kiaruru kiomano na kinara Miraa yethirite rumiri ni mantu kathumba ya reo wache thoko. Dennis Mugendi na riboti. Tuina antu bangi tupatinete na oba kwenda oturaira Miraa na Miraa gatukwenda kurerwa na mauri ya bangi na intervals yonto musimu turari yo ambura etondro ke Miraa kiumuka thiringi 30 kya thiringi 500 ki muremi wengwa twaginya musimu twetajwa moyo kitondro ginya between ingiri na 12 anderi ki muremi wengwa na twaginyetera kya ngas kugethea kwina mauri than between 1500 na 1800 kungana bia tugethea twangiete na parabo oturira Miraa ni gikundi kia atongeria barimi na biashara ba Miraa batongeretwe ni Rasta Karoiro barebetete na mbere na kuthithia ikaro bia kumaithia arimi na biashara wa mwana bia mabingi bia Miraa mawega ja guciandikithia na gutonya kiri cooperative iria babanganitie ni tuona tubati kubwithia comparative ereke ethira yina arimi bonthe pa sub county cienye irire ma Miraa na rware to trimene tukare amusemanyo jware miba egempe south non to bakubwithia registration no ba masisa omuhimu bwa comparative to weteganiria na kaule mwa comparative no yo mpoteria Miraa kenda muntu wenthe atikethere ariuma musinara uma kwa weta kwariria Miraa na kukwarinya nimbia atikumenya nibuo nto twetekaniria itwethetwe na comparative imwe watite across Miraa community nara yontheri nonto thine Miraa kando na thoko yithine ingi nyingi sana na itukwenda thirikari ituculikire kuija amwe kimathuga na kuibanga tarimi ba Miraa bingi bariuga nikyo gikaguna arimi na biashara ba Miraa na kinya kumbi kumiteteraga mathinene na mawegene kurio gucionjorithia kimithithu agenda yeigilere ya kugetha kwina competitive nonto ethia kwitu something tuoneka na bila bomba kwa thirikari biu barabe members ni wa members bari tand evidence tutethira tutekinya tha ompere tu gatu ita kuromba pesa twanjirio kwa banithia baraba kwa banithirie kithira ka pesa cia mwenge cia herwe time okambo si pesa kurienga na serie sa ko mieri 3 kana 6 kwa serie kuwa okanjiria kwethira okimenya endoru ariwe ya ngiri mana 3 we wa ngiri mana kenda otebio kumenya na pesa ite omba weta batu bila tuthiatite Miraa kathirikari twamiro Bomwe ba yuthi kuma chuka ya Ng'ombe ni baumirite na kuwa kwena bata ya Kenya kwenda siasa china mwerekera na ikwea na macokio bakire buwite boya Gen Z bene kithomo kikwana na ikietumi bakwenda tongire bakumenya baithira baba murikana ritho rethaga kimantu igie witi na mbere. Nicola Chabari na Nteto. Sisi as Gen Z saizi tunaelewa kila kitu, tuko rada na nyinyi. Ayuthi kuma wandi mwanya mwanya chechuka igamba ng'ombe ibebumirite na kuga abokera bakwenda ni utongoria bwega na siasa cikureta maendeleo endeti siasa cha kuthina mbere na kurumana na guchambaniria. As a youth madhara kanithi tuyo ni tukwenda muno gucenjia guntu guku nuntu guku ni kutukuririte na guku ni kugwetu na tio tugatura guku so letu kuona atongoria magicengana in public forums nitukugwa tukithura muno ati antu mama we have given them the power gututongoria na mobo makuru the best ni guchengana so we are encouraging all the youth monthe kaka niko kagita getu gaku model our politics bola tuguchienda wegwe tutikwenda politics no tukoleterwa cia nchengano. This is our time tukiekura tuibange tumetere nau ana machenganana ni tuenda kumera tele our leaders we are waiting for you ahead there mutatupata ego mosite na ukubenia mangina metu na masusu metu about mount bomo nthe mara mutura mukuma benagia no ntumate kumenya tia kunuku akiri tio tuli akunuku na netio tukomera tele mwelo au umumenye lai muntu wagusa kunenkera magana maili agacoka baria kire wamunenkera gite akathia akadisappear agasa then after 5 years asiete inge gukunenkera ringi magana maili akunenkere athiete ambiria bantu basa kukulethera
project ya empower athia mbere guswambia akibithaga kendaga cia kubeneria ringi siasa cia ira cia tene thaino gaturegete thaino turi athomu we are civilized siasa imwabenagia mamami nau mukathie mukamabutia kenda mwacha kumaromba kura mukamanengera mairi mukonero kamwa magitatire kamwa mateithia muno tote kwenda shuraini tote kwenda siasa ini bakiaragia kumania na meario jegwikite kumania na mubunge wa Ekuru Susan Ngugi Mwindu bisikue sasa no tunwale VC ngora branch cie abai totinyo roye kae mwatan totire meario ya uchambiria Professor Erastus Njoka bare moria kinyagwe na journalist ya manto mararo thira tharakanithi no tumonka thini mutongoria tharakanithi tutanona ndegwe ciaraga mukoyo ne tumugeretia ari women rep ni aurire bururu anationeka guku ni nkurigwa kiria kinene muno angigua ruthite chuke gamba ng'ombe pati ino ndi ya Mariani Wandi ni arungame na kimwe tuone ndi mauntu makuthia kibandagirira bwa ruthite university chaini inu ari na chuchi ya China ni ache na cio tucione nundu tutana ana tutamu igwa rogono ni rwa university kumaria atonyire giteni kote utethio twanona no akatwegucaga akwirwa akuthie bana na tu tutanona utethio we turi yuthi na ni turi athina na rwaku ni tuenda mache matwire atiri this is our agenda, this is our idea ya kubira tharakanithi ko mbele riu leto kwigwa muntu agecha agenda yaku ni kuota down buria muntu ngi aruthite tu turi youth matharakanithi katuguga tiri omunthi we will not accept this kind of politics kumachuka gamba ng'ombe Petan class Chabari. County Commissioner wa Embu na Lianya Wanyonyi netikirite wagagia ni butambite ndene ya county wa Kiaria wete ne bakwithira nende bakarandia kendo chukaniro ntubuna na we mukadirite wa biashara mugomati akuwa no mwanka thirikari nene na thirikari ya county bawatanire kuthiria wagage bu ndene ya county ritamoneki aina ribotie. County Commissioner wa kaunti ya Embu niwe na Lianya Wanyonyi ni ugite ugitiri no thiete nthi na gikiro kinene thiini wa kaunti ya Embu guku maabitha amwe makiremagwa ni wira wao varia matonyererete ungania wa mavaki ni urauga rimwe ni maremagwa kugwata ekinae amwe kuona matumagira vikiviki na thigari magatumira ngari. Tukiwa kamati ya usalama tunakubaliana na mambo mengine ambayo yamefanyika hapa kwamba tutakuwa na usalama dhabiti hasa wakati wa usiku. Tuongelea mambo ya maafisa wa polisi labda kwenda katika bar ili kuchukua nini? Hayo maneno tumesikia na tumewahadharisha kwamba hiyo sio kazi yao. Changamoto la hao wanatumia pikipiki, tunaona wanaingia vichochoroni na sisi tunatumia gari na hapo mahali labda barabara haipitiki, so kule vichochoroni inatupatia changamoto. Je, maafisa wetu wanaingia kule namna gani? Nwate wanakore uguo ni urauga ni mareka wa uria mavota niguo kugwata ekinae awe na ndawa cia kulevya niguo makore magiocero makinya mavio makiwatho guku akioragia andu onthe kuvesana rivoti ya aria mesini ekinae niguo kuvothiria thigari wira. Afisa wa polisi wameshirikiana, tuko na kitengo ambacho kimeundwa mal agency na ile mal agency team inafanya kazi vizuri, na kwanza ningependa kusema ya kwamba tuko na watu ambao wameshikwa. Napenda kusema ya kwamba wananchi wawe mstari wa mbele kutupatia habari kwa sababu hawa walifu wanakaa miongoni mwetu. Ino ni wavaria mwenegete wa vuri biashara thini wa kaunti ino niwe mugomati arauga ni maukora magitiga kuriva ugoti wa kurogiteri ti ukorwa ukimarirwa. Thirikari etekere ati ni agirwo ni gwikira street lights, thirikari etekere kwagirwo kwa kwina borithi aria metagwa akuthiururuka utuku ni kenda by the end of the day. If this persists, okorwe undio turathie kuga ndurekeka, mimi nitaparalyze malipo yote ya county ili tusikizwe. If they cannot give us services, then why pay? Tunalipa license ya nini? Tunalipa parking ya nini? Tunalipa, why are we paying? So sisi tunataka kuona tukipata services. Otherwise we don't want a confrontation with the government, but I will just do a simple letter to my people and tell them we are not paying until we have agreed on services. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbeta Warita Mwaniki wa Musiri.
Aciari arimona aritwa basukuru ya primary ya kamagajiwa ndine ya gatunga nibeyite amwe na mubunge wa Mwekuru County Susan Mwindu kungwira no kenera muritwa na rietwa Pamela Kambura ura umbanite bonene ekri nationals cha javelin na discus nara atwikire namba 20 ndene ya Kenya hamona bu kire skuru na bairasi binini bathomaira hirasi biantaka makena babu na ribotie Jari na arimo basukuru ya kamagajo primary wadi ya gatunga bagwatanirite na mubungu wa Mwekuru County ya Tharaka Nithi Susan Mwindu nibatindite gukongwira Pamela Kambura nyuma ya gucinda kimisetho ya nationals kugere igana gwikie tumo na uria kwirigirwa kuthi Tanzania mweri wa 8 kimacindano ma East Africa. Susan akiaria Kenyambura ino ni arombete antu gutethagiria gukuria ibewa ni onto ni itethagiria nene akeja na ngerekano na Nyambura ire irarendu thentere ja Mombasa ja kamano Kenyamwe kugeta wa talent kegwe kuwanenkerwe tigo na ibwa tukorera kubikuria baraba ye wini na ambi wa muntu tongina geta wa kamano athiete Mombasa rotha kiatho kia wini bwa nyimbo cheke mero kirindike kia ragubwethira ndire mbwarero kie ichuri na magunia no to bakuthi kuina Mombasa kila nyimbo cheke Tharaka cheke mero kia ukitheri ni arombete ajari kugwata mbarua na bao kimisetho na nkinya atongoria kenda gutigira na baba ni bakwitho bagikura kugaterere tugutore atongoria taranta ira tukuona na betu bena cio cikurieni talent ino ri gukuona na kinya mwana gikwira aumira mundani ugoro akwira kandi nkaringe mubira ne kurigiria kinya siria mejia makuthi kunywa nchobi erigeria siria mejia magukara akireretikia kithuganagia akirerikia kithuganagia ukathi kubugo bangini amwe na gutwika Pamela ni aruthite wega gukiria rieto ria cukuru ino na arito bangi baria bathomerete cukuru ino riu cukuru ino ni onekanite gikurukira mamwe ma mathina ario arito gicukuru ino bapipuan kinya grade 3 bakithomera irathini jantaka akirigira ntuku imwe kuona weru nonto kinya stima cukuru ino batanajiona kupata masomo bila darasa elimu gani amono gwali to bangrendi fonkinya ngrendi 9 mathina mao mataingia muno ni onto boba thomagira irathini jia maiga ndogire boba yerekania kinya na rwembo ni bibi Susan chukuru kithomo kibigitari mabuku kithomo kibigitari kirachi kithomo kibigitari stima kithomo barombiri ntwa na rwe tiarito akibe na mathina ge cukuru ino amwe na gutwika arimo ba cukuru ino akamagajo ni bakwirutaniria kuthomithia na baba kenda gutigira ni bagwitukana ni banywire muma wa kwirutaniria kuthomithia staff room ya nkinya bote mbakebure baterie na arimo bare bamamaga ge cukuru ino bakimama tunyomba twantaka nkeripotera Weru TV kuma Tharaka mbita makena uambabo Ugoya makena unu tuginye muthi wa Nteto cia Weru gucokeria nkatho na tubugu thawatanirite na bautwi na nkatho cia mwanya kira bara bonde bakinyaniritie Nteto cia tukuburu aria mona mubango URETERI siasa mureto mathithio karipurite Richard nani Mutembei Edwan gutiena burabo karikiri mubango yontoka URETERI ni mwenda H the pilot. Good night and God bless.